Pa evo, moje ime je Ivan Katanušić, ja sam hrvatski paraolimpijac, odnosno paraatletičar, bacam disk, državni europski rekorder, imam 8 medalja europskih i svjetskih i imam potkoljenu amputaciju, odnosno nemam pola desne noge ispod koljena. Kako je to sve počelo? A zapravo je počelo smiješno, ja sam dolazio na kontrolu standardno u Zagreb, ja sam inače iz Imotskoga i onda prilikom jedne kontrole mi je prišao jedan dečko i pitao me kao, pa vidim ti nemaš nogu. Ja na prvu onako ga pogledam, nije bilo baš jedan, malo djelovalo mi je grubo. A zapravo sam kasnije skužio da je to i upoznao s tim dečkom i dobri smo danas isto amputirac koji me pozvao. Odnosno zapravo mi je rekao da uopće postoji paraolimpijski sport jer ja sam cijeli život trenirao, ali uvijek sa osobama, zdravim osobama, ajmo reći. I onda sam došao u Zagreb, krenuo s sljedećom odbojkom i nakon 1-2 dana sam u teretanu intenzivno išao. Su mi došli poziv za atletiku, međutim nije me to baš previše zanimalo, onda sam nastavio teretana odbojka i onda nakon 3 godine slučajno vrtim Facebook, navečer gledam, izađe mi YouTube kao ovi trailer, Darko Kralj The King. Ja pogledam, jebote, rekao on frajer isto bez noge, 200 kila bench, 200 kila čuča, to je moje i ujutro na trening, tako krenu zapravo. I s koliko si godina onda počeo atletiku? Ja sam kasno počeo, ja sam počeo s 21. Dosta kasno sam ja počeo. A čime si se onda, rekao si nešto odbojka, što još? Pa ja sam krenuo, ko naravno svaki klinac, od plesa do nogometa do svega, onda sam skužio da se nije još rodio Ronaldo s jednom nogom, pa onda vidiš nije nogomet za tebe. I onda sam krenuo zapravo u Imotskom sklopu jedne braniteljske udruge, oni su napravili jedan fitness centar, ajmo reći, teretana doslovno, gdje su svake dobili nešto svojih sprava, nešto se napravilo, nešto se kupilo, tada mislim da je Višnji gym bio aktualan one sprave. I tu sam krenuo dizati utege i stvarno sam bio već u srednjoj školi dosta jak, međutim nisam znao kako to iskoristiti kad ja nisam nikad imao doticaj. U Imotskom nije postojala atletika, nije postojalo bavljenje sportom, pogotovo za osobe s invaliditetom, jer nema sportskog saveza za osobe bez invaliditeta. Tako da možda mi je žao što se nisam susreo s tim prije, da nisam krenuo možda i dole. A kojom disciplinom se baviš atletici? Ja sam prvo bacao kuglu i disk, a sad bacam već zadnje 3 godine samo disk.